Sarmar arta kijum anim sopipen kabocera batamafan police atum kirika khurugasai kapang chengpon. Langsumipi wozaru kesia sate rang lapen Karbi rong sarame chelang pet pen Karbi ningkan gimi katalon. Dokmuka raikom sekhe tum arta kijum pen piso pangri pang dona tumaphan kenep kang nang pon. Kazirong akaparlo kohora cleared up Karbi society atum pen chepatir pipon si Karbi sengkan kimi katalon pon. Arta kawi pen penan kedola pen kena tumaphan phate ke beng kepang cheng. Kardom nilibirta than bang phisami hem phiteron pi aprang si Biswanath Karbi life ke langwera raddo anaphan kardom pe jiriglo kardom tangte Pini Abirta lenon ang tonpen arjukonik sina Sarmar arta kijum anim sopipen kabocera batamafan police atum kirika khurugasai kapang chengpon. Nijang Karbi Anglong Hamren police station kaparlo an along arta ki angari sumar Sarmar arta kijum anim sopipen kabocera batamafan police atum kirika khurugasai kapang chengpon. Pinpur me kedam tang ar koi krener ke surihinir engkor rakithom arni Assam sarkar pen kapang dakpona tengpen arta ki angari sumar Sarmar atum arta kijum anim sopipen kabocera batamafan nep ingnang pen phatek benang jipu hukum ki pia tengpen Pini Hamren police station kaparlo arong sopia longta police atum dode sang se kirika khurugasai klempon bom tanglo. Bangso sai long Hamren IC ke singson nituma pherangke aphan nang kapachini duna tengke non ke chengsi Hamren police station kaparlo arong amenalis nang ke ledunke arting arong sopi lapen koiram langhempi lapen umpu rongpang bong henlo lapen non angkile ji alis abang angkile le mu aporsi nang pachini pon tupo puta nang pachini dun. जब मैं शादी किया था तब मुझे पता नहीं था कि मेरा साल 17-18 ऐसा ही 19 हुआ था, पर मुझे पता नहीं था कि अब मैंने शादी कर लिया और ये बच्चा भी है मेरे साथ और पता नहीं मेरे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है जिसमें मैं पहले पढ़ के उस गांव में पढ़ के रहती थी उस मकैरम में, उस पे ही होगा मेरा कागज़ पत्र। अभी तो मेरा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपका बच्चा कितना महीने हो गया? अभी ये 6 मंथ हो गया। 6 मंथ हो गया था। यस। और आपका हस्बैंड कहाँ गया था अभी? मेरा हस्बैंड अभी चेन्नई में है, वो सेक्रेटरीगेट में काम करते हैं। सेक्रेटरीगेट काम करते हैं। हाँ। এতিয়া যিজনে কথা কৈছে তেখেতৰ নাম মেনকা দৰ্জী হয়। তেওঁ মোটাৰ নাম লক্ষ্মণ দৰ্জী হয়। ইয়াত আমাৰ এই খান্দুলি সাব চেণ্টাৰৰ পৰা সেইটো কি কয় বাচ্চা এখন জন্ম দিছে আৰু তেখেতৰ ঘৰ লংহেম্পি হয়। লংহেম্পি ইয়াত সেইটো কি কয় গৰখা বস্তিতে হয়। আমি এইবিলাক বিষয় এনকুৱাৰী কৰিবলৈ আহিছে আজি ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰৰ নিচিনা এইটো কি কয় কম বয়সীবিলাক যিবিলাকে বিয়া পাতিছে এইবিলাকৰ বিষয় এনকুৱাৰী কৰিবৰ কাৰণে আহিছে। ধন্যবাদ। আচ্ছা ছাৰ, সেইটো ওপৰৰ পৰা এইটো ৰিলিজ আহিছে যোনটো আমাৰ হামৰেন এলেকাত ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত হামৰেন আৰু ইয়াৰ কাৰণে আহিছে নে গোটেই ইয়াত আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত আহিছে? এইটো ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ আহাৰ মানুহবিলাক 6জনৰ নাম আহিছে। ইয়াত আমাৰ লাংটেঙৰ পৰা মঞ্জুলি ৰংপিপি, মতাৰ নাম ৰূপসিং সেনাৰ, তাৰপিছত ৰংপাংভঙৰ পৰা জ্যোতি থাপা, মতাৰ নাম জীৱন থাপা, তাৰপিছত মকৈৰামৰ মানুহ পিংকি শৰ্মা, মতাৰ নাম সঞ্জয় শৰ্মা, তাৰপিছত লাংহেম্পিৰ পৰা মেনকা দৰ্জী, দেউতা মতাৰ নাম লক্ষ্মণ দৰ্জী, তাৰপিছত উম্পুৰ পৰা দফিনা ক্ৰপি, ৱাইফ অফ জামচন টিছু, তাৰপিছত আৰ্টিঙৰ পৰা ৰজবিনা ফাংচুপি, মতাৰ নাম ৰাজেন ৰংহাং হয়। সেইটো আমাৰ হামৰেন থানাৰ এলেকাত মানুহবিলাক লিষ্টত যেনেকা আহিছে সেইটো হয়। Hamren pen Bronson Terang Lapen Daniel Terang report Biswanath Karbi live.
Tangte nona dunthua Abirta le nonang tonpen arjuponik tha. Langsumipi wozaru kesia sate rang lapen Karbi rong sarame chelang pet pen Karbi ningkan gimi katalon. Thang ni phai siarni Karbi anglong adang pialong pacheton dun si lakhain korapho nilip constituency kaparlo Langsumipi LP school pathuak lamalong ingdeng hinia phong Langsumipi wozaru kesia sate rang lapen Karbi rong sarame tum chelang pet pen Karbi ningkan gimi katalon dun. Alohi sarpo aman pen nilip local MSC Abirta rong pi chetong dun. Anparta rong asar mozari teron Biren tiso Hemari Singnar Mongol Singh tiso Bura Singh Singnar Sarthi lekhe Heskrom teron Anando Ingti social worker Lawrence teron Chotro Singh teron VDP President David Ingti angparta Karbi anglong along nongnam kachathang klong alun se poaching by tiso Kosbionti mongatum jumesen alun parjupon Lason si keong dong arat lapen thek set reseratum chetong dunsi aliralon pidun Lason si Langsumipi wozaru kesia saterang amai phu Nelson teron raptun bang Rovelson Singnar United Langsumipi Youth amai phu Rupson Kro Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbi Anglong Aro Joint Secretary Emmanuel Kiling atumsi ingdeng hini Karbi ningkan kimi katalon amai chepahem phu pondo Langsumipi wozaru kesia saterang Karbi rong asarame nilip United Langsumipi Youth Chelang Pet Pen Nilip Local MSC Abirta Rongpi Arideng Chuningria Lo Mate Memorandum Sitame Pajerdun Lo United Langsumipi Youth Rapchun Bang Inus Ingti Kathar Pensi Clardak Pen Memorandum Alo Porhipon Lo Kapajut si MSC Abirta Rongpia Hin Pen Sitame Langsumipi Rongkimi Ariso Ejang Atuma Phan Sitame Prabjin Pen Community Hall Nangkim Pipo Pusi Chechak Tekang Lo Anchota Kalisi Langsumipi Rongkimi Arada Phan Sonsuri Asaya Long Sitame Nang Chirabdun Popusi Lamchak Pitang Lo Gaumbura Mozari Terone Hin Pen Karbi Ningkan Kimi Kopia Potsi Thang Ni Phai Sile Katalon Maputa Clardak Pen Rada Phan Than Ponsi Ingdeng Hini Karbi Ningkan Kimi Katalon Amei Besen Pen Pejut Ponlo Lapen ongdong nilipa hawal tum chini penangan ningkan pen kachingthur asai kawe pen ajok litum paphipik lo lasi non ilitum isi pen isi litum ke claim nai do piglang langsomi piarat along that kali ilitum pu inglong anang thuta mai rong phangchorop lapu borpong tarapong lapen kapre kadim setame tum kachingthur asai ke claim nai do piglang jilahai setame isi pen isi litum ke claim pon ye phan bori pon bom lo lapen dada ka hawar long setame non het ni than pon elo brise hai kenang sarapot lahai setame tum prabjin pen selam pon popusinili pini na tu mangno setame nang than dekang thang isi lage litum Karbi sengkan ki milo lasi non ilitum kithepen kibi lapen kisar tum sita non pini pen ge ilitum thang isi ke Karbi sengkan ki milo pu kado ka ves ilitum chethan po lapen pache thang nang pu basi neli ala through social media lapen la news pen sita neli chunirilo yang kedang litum lagi bang yelang aningkan samela kado ka eli Karbi pen kapra ka khai tum same thang ni phai si ke Karbi ningkan kimilo kunang litum lapsan ke than patini kunang litum kabar ilapsan doma nelitum chisik lo athema elitum elam iki pache thang ni phange kado ka ves ong ang hordo asi la thang tarik isi lage Karbi sengkan ki milo pu elitum kado ka we asita elitum Chethan Chimung Nang Pusinili Chuning Rilo Karbi Anglong Silonijan Pen Govin Tiso Report Biswanath Karbi Live Tangte nona dunthua Abirta le nonang tonpen arjuponik tha. Dokmuka Raikom Sekhe tum Arta Kichum Pen Piso Pangri Pangdona Tumaphan Kinep Kangnang Pon Child marriage mate arta kijum pen pisu some ki en kedo ke khangje phanpura Assam government pen child marriage kangsa aron la pen protection of children from sexual offences act 2012 arona teng pen rong rup arlo anta raikom sai khiatum phan kenep kangnang asai pangcheng tanglo lason si dokmuka raikom sai khiatum arta kijum pen piso pangri pangdona tuma phan kenep kangnang pon child marriage mate arta kijum pen pisu some ki en kedo amen pen nonama dokmuka police station pen bang trokotuma phan nep ingnang pon tanglo Kachingnang Chegatuma Men Lake, Sukur Singh Bay, Inglong Kiri Dingso Terangaro, Arun De, Dokmuka Town, Golab Chan Paswan, Kajasar, Suzura Majuar, Bichu Gaung, Bichu Sahu, Bichu Gaung, Lapen Rajas Paswan, Matikula Atum Hello. मैंने कल ही राती सारे फोन करी सिला सर आज ही राती को आकर फोन करी सर ताक माती से मैंने याद आई बोला कौन सा फोन बस
বেছি চাৰে নেকি কোন থানা ডকমকা থানা হয় কিহৰ বাবে মোৰ হাজবেণ্ডৰ নাম বৰুণ দে কিহৰ বাবে আনিছে গম পায় নেকি কিহৰ বাবে আনিছে মানে কিবা চৰকাৰী কি নিয়ম ওলাইছে বোলে 18 বছৰ এইবিলাক আপোনাৰ কিমান বয়স হৈছে মোৰ এতিয়া 19 পুৰা কমপ্লিট হৈ 20 বছৰ সোমাইছে 20 বছৰ সোমাইছে চৰকাৰলৈ কিবা অনুৰোধ কৰিব নেকি যেহেতু আপোনাৰ স্বামীক লৈ আহিছে থানালৈ চৰকাৰ পুৰা চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এৰি দিবলৈ আপুনি কুলত কেঁচুৱা কিমান বয়স আছে মোৰ কেঁচুৱাটো 3 মাহ কোনটো গাঁৱত হয় তোমাৰ গিৰেকৰ নামটো কি আছিলে কেতিয়া এৰেষ্ট কৰিছে তেওঁক কালি ৰাতি কেইটা বজাত কৰিছে 3 বাজিমান আপোনালোকৰ বিয়া হোৱা কেইবছৰ হ'ল ল'ৰা ছোৱালী কেইটা আছে চাৰিটা হ'ব ঠিক আছে Karbi Anglong Denta Ghat Pen Mizoram Hanse report Tangte nona duntu Abirta le nonang ton pen arjuponik tha Kaziranga Kaparlo Kohora cleared up Karbi Society at Tumpen Chepater Piponsi Karbi Sengkan Kimi Katalon Pon Lakhain Kora Trogdor Bagori constituency Angkang Pikaparlo Kohora Kaziranga long cleared up Karbi Society Penchepater Piponsi Karbi New Year Mate Karbi Sengkan Kimi Thang ni phai si pen hiniara ni anaphan karcho katalona jaimek kapaman pon Lason sila bangso sengkan kimi karcho katalona jaimek along thang ni phai si arnie ada por phai sirkebra ache tema por flag hosting lapen opening ceremony padoponlo lapen aphi por phai kri sira por phai phli apor anke traditional sport competition pedoponlo lapen aduntu ani gang sam por phai troxia por penke dance competition mate ke kan kache pate lapen local artist adum kachopha pan aphan an sitame pathik ponlo lapen ni phai hiniar ni sitame anarlo por phai kre si pen por phai isi anke art competition pado ponlo por phai hinira por phai pho anke traditional dance performed by Jamindar KCS unit arni gang sam por phai trok pen por phai circuit anke prize distribution and guest felicitation followed by Karbi traditional dance, Bihu dance, Jhumur dance, Nepali dance, Lapenapi, Porphai Nerke Prachi Timpenke, performed by invited artists Chingbai Tiso and Lapen, Arak folk fusion band featuring Columbus Ronghi Atumaphan, Kachapa Pona Tingpen, Chetongdun. Rong sirkep tiap rong rapi, alang itu macam Chetongdun Lapen. Yang kacet tong dengan kekelan non sudah menang itu. Bukan lagi along selama anda menjadi lebih tinggi. Kalau dia bangga, ada bapa pun semara tu bapa ni ke argan di kacet tapi kalau lapan ani dah sampai fight go practicing kan. Non itu pagi ajai ni kan kalau non itu pagi dek pernah kerja itu bukan namanya non kacet alung sebu apa hai sing baik itu. Dancing long kasi tangklong Karbi long Arab but season ben po alang litum sitam me chetong non pen performance padu iglo ang parta Columbus rong hido mason thak si isining kasi thegela no ke bangia sengkan mate sengkan suri ini ra ingkora pia sengkan ke pining ko son manilitum karchulong an so se rada tum nang kache todun pen kama me poni mate ni thoma phansi militum nang pon iglo nasila ke bangia ni rada kache to pen ajo militum la pachun pon unji tu sining che thepan su nang litum terang kia bitum pen hanta sengkan istilia kadom pajet pen miliran thodi Kaziranga Penrowalson Rongpi report Biswanath Karbi live Tangte nona duntu Abirta le nonang ton pen arjuponik tha Arta kawe pen penan ke dola pen ke anatumaphan phate ke bank ke pangcheng Aron teng pen mate arta kawe pen penan piso ke en ke do ke long le pu aron alo along jong pondo laswa jok penang atuma ki sung chetong nang lo kinep kang nang ke do ajok
Pini ni phai thang ke thom surhini reng kora ke thomari Biswanath Karbi life pen Uttar Borbil pu outpost la pen Bokolia police station along Kahomri dam pangchenglo. Kahomri dam athe aron along ke tokpon arta ke jomatum penan piso ken longle pu aron kibi pena jok. Non kero boma sarkar pen uthot hukum kapeso pon mate RDP ponsi kenep kangnang kechengpon. Laswateng pen police atom kangnang ponlong Uttar Borbil outpost along pen Ronjit Togbi, Arta Thomkeb Raisi, address Misti Bali, Pondighat. Mithun Das, Arta Incorasir Kep, Rongkut, block number 1. Bokolia Police Station along pen, Raju Bordoloi, Arta Inkoi, address Tokobari. Soitojit Bordoloi, Arta Inkoi, address Kasumari. Sormoy Jyoti Bordoloi, Arta Inkoi, address Kasumari. Deep Jyoti Bordoloi, Arta Inkoi, Majubari. Vivekananda Deka, Arta Inkorapho, address Maguri. Kisan Terang, Artain Koragathom, address Eragao. Lana Pai Long Pon Lola Pen, Amen Puthot Klangji ta Dolang Puta, Pachini Pontu. Tomorrow? বাল্য বিবাহ কি কলা বাল্য বিবাহ তুমি কিমান কেতিয়া বিয়ে পাতিছা 2021 মানে ছোৱালী বয়স কিমান আছিল তেতিয়া 16 প্লাস আছিল 17 তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে নে নাই নাই ল'ৰা ছোৱালী নাই কি নাম আছিল তোমাৰ বিবেকানন্দ দেখ তোমাৰ কি হৈছিল কি মানে বাল্য বিবাহ মানে মানে তোমাৰ বয়স কিমান এতিয়া বয়স এতিয়া 22 বছৰ 22 বছৰ তোমাৰ মানুহজনীৰ বয়স কিমান মানুহজনীৰ বয়স 19 ল'ৰা ছোৱালী কি ল'ৰা ছোৱালী নাই নাই ঘৰ ক'ত আছিলে কাছমাৰী আৰু এইফালে পোহৰলৈ কৈ দিয়াচোন মই তোমাৰ কি নাম সমৰজ্যোতি বৰদলৈ কি কিহৰ কাৰণে আনিছা তোমালোকক বাল্য বিবাহ হয় নেকি কেইবছৰ হ'ল বিয়া পতা এবছৰ হ'ব আৰু 10 মাহ হ'ল হয় নেকি ল'ৰা ছোৱালী আছে নাই 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 এই তোমাৰ কেইবছৰ হৈছে এতিয়া এতিয়া 22 বছৰ আনিছিলে বিয়া পাতিছিলে কেতিয়া 2021 হা 2021 নহয় 22 তাতে Koloni Penlongba Morning Tea, Biswanath Karbi Live. Tangte pinya Abirta la anpen sikang ton pon iglo la sikado kawe phanta kurwang thu la pen do me thakmi.